Danas se navršava 40 godina od smrti Branka Ćopića. Danas je dan kada se njegovo ime izgovara sa tugom. Jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika, Branko Ćopić, izvršio je samoubistvo na današnji dan 26. marta 1984. godine skočivši sa Brankovog mosta. Branko Ćopić je rođen 1. januara 1915. godine. Bio je prvo dijete u svom kraju koje je ponijelo ime po pjesniku Branku Radičeviću, a igra sudbine je htjela da njegov život bude završen na mostu istog imena. Ova sudbinska vezanost između dva Branka, pjesnika i pisca, danas pokreće diskusije o tome po kome je most u Beogradu zaista nosio ime. Ćopićeva tragična smrt 1984. godine ostavila je dubok ožiljak na kulturnoj sceni, ali i pokazala koliko je teško bilo nositi se sa etiketama koje su mu bile nametnute. Ipak, iza sebe je ostavio neizmjerno bogatstvo duha i slova, koje i dan danas živi kroz njegova djela. Kasnije sam ja počeo u učiteljsku školu i tamo sam ja bio obavezan da učim muziku. I onda sam utrapio u ruke violinu i onda sam poginuo od te violine 5 godina. Jer u prvom redu bio sam ljevak, pa dok sam ja naučio da držim gudalo u desnoj, a violinu u lijevoj umjesto obratno, kao što sam ja navikao, to me stalo muke. I onda sam 5 godina debelih učio to violinu. Počeo sam sa onom Ševčikovom školom, takozvanom, pa sam ostao na toj Ševčikovoj školi. Jer ja sam po jednoj žici metao prste, a po drugoj sam vukao gudalo, nisam razlikovao da tu ima nešto, šta ja znam, što nije na mjestu. I onda moj profesor Vlada Milošević, sadašnji akademik, vrlo zaslužan melograf, vredan, ali koji je bio uporan, on da meni kaže, Ćopić neka ima jednu konzervu na ovu, neko dve, ti imaš, bolan ti imaš, kaže, 9 konzervi, tebi je slon stao na ovo, kaže. Pa kaže, ali, veli, bio sam ja u cirkusu, pa sam ja tamo vidio, veli, bolan Međeda, pa su njega naučili da hoda po kugli. Kad sam to vidio, onda sam kazao u sebi, veli, onda će mi meni i Branko Ćopić naučiti da svira violinu, jer ipak nije Međed ništa pametniji od mene. Rekao, jest, Boga mi, Međed je pametniji od mene. Rekao, on bi sigurno prije naučio svirati nego ja. I zaista se pokazalo da sam imao pravo. Do kraja učiteljske škole nisam naučio svirati. Čak sam jednom pao i na popravni, jednom i sad tamo stoji violina u ćošku. Istina, u ratu partizani su sa nje skinuli i one sve šarafe i one zatege i žice i gudalo. I tu se, ja mislim, i završilo moje muzičko obrazovanje. Bio je borac za istinu i pravdu. Napisao je više od 50 pripovjedaka, kratkih priča, romana, pjesama i jedan od najčitanijih i najuspješnijih pisaca sa ovih prostora. Među njegovim najpoznatijim djelima nalaze se Bašta sljezove boje, Ježeva kućica, Orlovi rano lete i mnoga druga koja su postala dio obavezne školske lektire. Ova djela odišu ljubavlju prema životu, prirodi i čovjeku, podsjećajući nas na važnost humanosti, hrabrosti i pravednosti. Ćopićeva satira, međutim, nije bila po volji tadašnje vlasti. Njegovo djelo Jeretička priča bilo je povod za njegov sukob sa zvaničnom politikom, što je dovelo do izolacije i progonstva u vlastitoj zemlji. Ironično, ono što je Ćopiću donijelo najviše bola u životu danas se smatra jednim od najjačih izraza njegove literarne genijalnosti i hrabrosti. Rođen je u mjestu Hašani u Bosanskoj krajini, podno Grmeča, gdje je završio osnovnu školu. Učiteljsku školu pohađao je u Banja Luci, Delnicama i Sarajevu, da bi diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na pedagogiji. Otac mu umire kada je imao samo 4 godine, a on odrasta sa majkom, sestrom, stricem i djedom, za koga je bio posebno vezan i često govorio da mu je on bio najveća inspiracija. U osnovnoj školi došao je i do prvih knjiga. Bilo ih je vrlo malo, ali je, kako je jednom rekao, svaku zapamtio.
Prvo djelo je objavio već sa 14 godina u omladinskom časopisu Bijenac, a kao književnik biva primijećen već u ranim studentskim danima. 1939. godine osvaja nagradu Milan Rakić. Pisanje za djecu za mene je najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Kad završim jednu knjigu za djecu, ja se osjećam tako veseo i raspoložen kao da se vraćam s neke velike majske svečanosti, govorio je Branko Ćopić. Čovjeka valja požaliti, razumjeti učešćem, pomilovati ga lijepom riječju i dobrim sjećanjem, ali mu se valja i podsmijehnuti i pustiti ga da se i on podsmijehne drugima i samome sebi. 1958. godine dobio je Ninovu nagradu za roman Ne tuguj bronzana stražo. Sahranjen je na beogradskom Novom groblju u aleji zaslužnih građana, a brojne škole, ulice i biblioteke danas nose njegovo ime, Branko Ćopić. Bilo mi je 12 godina. Prvi put sam sišao do grada, iz mog sela, tihog i dalekog. Kad susretoh tebe iznenada, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske Krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih u oklopu novih opanaka. Kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske Krupe. Naišla si kao lak oblačak, tvoj me pogled za tren obeznani. Zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani. Iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske Krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetne noći, tvoje mi je ime šaputala. Lebdjela si ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske Krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim. Ipak tebe u srcu sačuvah kroz sve bure u danima ratnim. Ta sjećanja mogu li da se kupe, mala moja iz bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi. Gledam unu, ćuti kao nijema. Zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske Krupe.